Zmiłuj się nad одними и другими, о Jezu. Łaskawisz i pozwolił Świętego Serca swego. Благодарю самому Jezu, не только веры, якие николи не отступились от Тебе, але и с нами направо, якие Тебе покинули. Да наши, как явные души, да явные явные в Отцовский дом, и не сдвинули на нестачи и холоду. Будь благодарен для тих, хто помилково зібрався з голоду, душився в собі. Приведіть до пристанку правди і единства віри, а хутко настала одна ужа і один пастор. А дари Христову безпечную свободу, дай всем народу спокой и злобу. Учини под всей земли от края до края, один услышите голос. Хвала Божьему сердцу, разъявое пришло для нас спасение. Ему хвала и пошана на веки. Аминь.
залишатися до нас. Дякую. Thank you.
Дар, який від Бога отримав чоловік, дар ягоного тіла, ягоної крові. Дар того, що може дати чоловіку справжнє життя. Може дати життя, яке чоловік може смакувати, в яким може реально знаходити Божу любов. Такое круглое, але такое дорогое. Це подарунок, який Бог оставив нам, і він з'являється годиною, який дає нам життя. Подчас цієї Евхаристії я молюся за всю нашу парафію, за дітей, сім'ї, самотних, хворих, просячи для всіх Божого благословення, потрібних нас на кожен день. Але на початку цієї Евхаристії перепросимо Бога за наші слабості і занепання. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя великая вина, тому прошу найсвятейшую, завсёды Ивану Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутній, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Аминь. Боже, да в наисвятейшем сакраменте покинул нам исповедь своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановывать святые тайницы Твоего тела и крови,
как мы завсёды отчували став усады плен Твоего откупления, яки живешь и владаришь с Богом Отцом в едности Духа Святого, Бог прозу все веки вечные. Читание Великого закона. Моисей сказал народу: «Памятуй вещь и не вел тебе Пан, Бог твой, по пустыне этих 40 годов, раскрыть тебе и выпробовать, и познать, что в сердце твоем ты будешь заповывать заповеди в тьме. И он скорил тебе, мужил тебе голодом и кормил тебя манную, якую не ведал ты и не ведали пророки твои, как показать тебе, что не одним хлебом живет человек, а и Божьим словом, якое выходит из уст Пана, живет человек. Не забывай Пана Бога твоего, який вывел тебе из земли египетской, из дома неволи, який был твоим проводом в пустыне великой и страшной, где змей ядовит, скорпион и земля безводная. И он сдобыл для тебя воду со скалы Кармель, кормил тебя в пустыне манной, якую не ведали пророки твои. И это слава Божия. Дякую Пану Богу.
читание Святого Евангелия по Матфею. У той час Єсус сказав юдеям: «Я хлеб живий, який сошел з неба. Коли хто буде їсти хлеб гэты, буде жить вечно. А хлеб, який я дам, гэта тело мое для життя світу». Юдеї спрачались поміж собою, кажучи: «Як ён може дати нам їсти своє тіло?» Єсус сказав: «Сапраўды кажу вам, коли не будете їсти тіло Сина Чоловічого і пить крови Ягоной, не будете иметь у себе життя. Хто есть мое тело и пье мою кровь, мое життя вечное. И я воскрешу его у опошний день. Бо тело мое правдиво спожито, как кровь моя правдиво напой. Кто есть мое тело и пье мою кровь, во мне есть, а я в нем. Як послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и той, кто есть меня, будет жить мною. Это той хлеб, який сошел з неба, а не той, який ели отцы ваши и померли. Кто есть хлеб гэты, будет жить навеки». Это слово Павла. Хвала Тебе, Христе. Мы устремаем речаистность. Мы открываем и познаем іншие особи. А нават мы познаем себе самого. И первой речаистностью у познавании это все ж таки треба убачить некого, дотронуться. И только позднее мы задумаемся над речами, які, быть может, не так відавочні. Позднее шукаем нейкого глибішого змісту. Але перша реч, якую мы открываем самого себе, это то, что мы себе бачим. Это значит, что тело не является нечем выпадковым в нашем жизни. И оно является нашей часткой нашей людности, нашей человечности, нашей особенности. И тело потребно не только как переносить себе з місця на місце. Усё ж таки і людські відносини поміж особами, вони так само потребують корпусу, потребують тіла. Про іншого чоловіка, коли ми його десь там зустрічаємо, то в першу чергу думаємо, чи нам в очі кидається його не вигляд. Коли це пригожий чоловік, одразу бачимо. Коли лисоватий, так само одразу зауважено. Навіть коли не пригожий, то все равно это десь там нам кинется в очі. Але это не только істотним з'являється внешній вигляд. Все ж таки, мені так здається, що мать відчуває те, що на маті тоді, коли відчуває те, що в її уловні ніхто живе, ніхто крадеться, ніхто докранається. Так само як очень з іншим чоловіком. Вони повніші, більш багаті тоді, коли ми маємо можливість принаймні обміняться позицією. Найлепше докрануться або прихинуться. Для матері так само важно притулити своє дитя, або погладити. І не важно, тільки в одну тому дитяті. І наші відносини, вони будуються ось про ці речі звичайно. І далеко здавалося б недуховно. Але з іншого боку, коли ніхто і навіть має моцне відношення з неким іншим чоловіком, зі своїми дітьми, зі своїми батьками, з мужем, з жонкою, коли в житті є такі обставини, які нас фізично відділяють, не глядячи на те, що є телефони, інтернети, і не веду ще ніякі сродки, які здавалося б, ми можемо бути у контакті, то тим не менш, коли ми далеко, ми відчуваємо ту увагу. Нам не хватает этой встречи, нам не хватает дотыку, нам не хватает этой близости. И когда это расстояние должнейшее, оно так само бывает и трагично. Нам здавалось, что мне близкие люди, но на самой справе становятся чужими, и дороги расходятся. И это только говорка про то, что Бог так
угледзеў чалавека, што такімі, якімі мы ёсць, нейкім таму прыгожваннем, Бог нас такіх прыдумаў. І сённяшняя урачыстасць, якой мы святкуем цела і крыві Ісуса Хрыста, гэта таксама урачыстасць не толькі пра ідэі, мары, нормы, законы. Гэта ідэя, гэта урачыстасць, якая больш паказвае нам тое, што Бог захацеў быць блізкім каля нас. Ён хацеў пераадолець адлегласці, не толькі фізічнай. І заўважце, якая ласка, што гэта гісторыя Новага Запавету. Канчаткова паказвае тое, наколькі чалавек, Бог блізкі да чалавека, яна пачынаецца ад таго, што Слова стала целам. Сённяшняю урачыстасцю мы святкуем усе святы, можна сказаць, якія святкуем у касцёле. Пачынаючы ад звеставання, ад Божага нараджэння, ад мукі Ісуса Хрыста, у васкрашэнні з паслання Духа Святого. І тым не калі аднойчы Бог сябе прынізіў, стаўшы целом, ён застаецца недалёкім да сённяшняга дня. Ён застаецца блізкім ува ўсіх ягоных. Яно ўсцяж і ўсцяж застаецца актуальным. Яно ўсцяж і ўсцяж застаецца прысутным. Для Бога уцелаўленне з'яўляецца прыніжэннем. Але Бог прынізіўся дзеля таго, каб мы маглі наадварот узвысіцца, каб мы маглі быць бліжэй Яго. І сёння ў касцёле ёсць заўсёды магчымасць сустрэцца з Богом праз Эўхарыстыю. І, быць можа, у нейкай ступені мы, калі часта бываем у касцёле, або калі часта прымаем Эўхарыстыю, то у нейкай ступені мы можам да гэтага так прызвычаіцца, што ўжо і не заўважыць таго, што мы сустракаемся з Богом, што мы трымаем у адносінах з Богом, калі прыступаем да Яго. І, быць можа, у нейкай ступені таксама і плюс ёсць гэтай сітуацыі эпідэміялагічнай. Тое, што у нейкай ступені мы павінны трымаць нейкую дыстанцыю паміж сабой, таксама маем абмежаванні для у тым сэнсе, каб прыходзіць у касцёл, і, быць можа, таксама маем радзейшы доступ да Эўхарыстыі. І для некага, быць можа, гэта з'яўляецца некая радасць. Нарэшце, аж так часта не трэба хадзіць у касцёл, дзяцей не трэба збіраць у касцёл. А для некага, для каго Эўхарыстыя ўсё ж такі з'яўляецца Богом жывым, то гэта таксама адчуванне таго, што нічога істотнага ў нашым жыцці ўсё ж такі не хапае. І нягледзячы на тое, што гэта, быць можа, у значнай ступені было прызвычаеннем, то у гэтым таксама ёсць і палёгка, і суцяшэнне, і надзея. Неаднойчы таксама у нейкім такім больш простым успрыманні хрысціянства мы маглі сустрэцца сітуацыяй такой, што вось цела — гэта заўсёды абмежаванне, гэта заўсёды цяжкасці, гэта заўсёды нейкая прывязанасць да граху. А думаю, што і Хрыстово ўцелаўленне, і сённяшняя урачыстасць ўсё ж такі чарговы раз нам падкрэслівае тое, што людское цела мае надзвычайную годнасць таго, што Бог не вагаўся прыняць гэтае цела. І неаднойчы, канешне, можа больш прыемна ўспрымаць іншага чалавека, калі бачым прыгожае цела. Але для мяне важным з'яўляецца вобразам таксама частка цела маці, рукі, которые, я памятаю, як рукі спрацаваныя, паднішчаныя, з нейкімі гузамі, але яны не вельмі прыгожыя. Але яны шмат гавораць пра тое, што гэта рукі чалавека, который меў для каго жыць. Яго рукі працавалі для некай іншай, для дзяцей. І вось быць можа, што мы неаднойчы у гэтай нашай слабасці і грэшнасці забываемся пра тое, што мы ўсе з нашымі думкамі, марамі, слабасцямі і грахамі і целам, якое вісіць да нас прыціскае да зямлі, ўсё ж такі з'яўляемся Божымі дзецьмі, вельмі важнымі для Бога. Рэчаіснасць Эўхарыстыі — гэта не тэорыя. Дзякуючы нашым братам, асабліва пратэстантам, у нейкай ступені нават модным з'яўляецца пазнаванне Бога праз Божае Слово, праз Евангелие, праз ўсё Святое Пісанне, праз Біблію. І ў гэтым пратэстанты, быць можа, нават
больш рухлівыя і працавітыя і больш дасканала ведаюць уставам Святого Пісання. Вельмі часта так бывае. І тым не менш, не адкідваючы гэтай рэчаіснасці, ўсё ж такі трэба заўсёды памятаць пра тое, што Касцёл каталіцкі Бога паказвае не толькі як нейкую гісторыю, а як рэчаіснасць, якая сёння прысутнічае ў касцёле заўсёды. Калі мы прыходзім у касцёл, зноў жа вельмі часта становімся на калені, таму што заўсёды становіліся на калені. І нават не задумваемся пра тое, што гэта варта рабіць не варта. У касцёле заўсёды становіцца на калені. Але ўсё ж такі першая рэч, якая істотная, мы становімся на калені таму, што тут Бог ёсць, таму што ён жыве, таму што ён тут прысутны. Сёння ўрачыстасць цела і крыві ёсць Хрыста. І кроў – гэта такая одна з важных складнікоў арганізма, цела, да якой заўсёды прыпісваецца магчымасць выжывання цела. Кроў шмат дзе з'яўляецца образам жыцця. Тут, вядома, што не толькі кроў патрэбна для того, каб жыць. І святкуючы сённяшнюю урачыстасць, ўсё ж такі мы святкуем цела таго Бога, які не вагаўся не толькі стаць чалавекам, а не вагаўся праліваць кроў і не вагаўся таксама памерці. І калі мы цэнім Эўхарыстыю, то ўсё ж такі варта памятаць таксама і пра тое, што быць хрысціянінам – гэта не толькі спажываць цела і кроў Хрыста, не толькі ўдзельнічаць у Эўхарыстыі, не толькі трымаць цела і кроў Хрыста, але таксама быць гатовым заўсёды праліваць кроў. Гэта быць гатовым заўсёды жыць для некага іншага. Гэта значыць, што наша цела і кроў, яно становіцца удзелам Божым жыцці тады, калі мы жывём не для сябе. Теперь восстанем, вызнаем нашу веру. Веру в один Бога. Отца всемогутного, Створителя неба и земли, у всего важного и неважного, и владимого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, первозвещения раны, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправдного от Бога соправдного, нароженного, а не створенного, от недоступного Отцу, простятого все сталося, и Он для нас дверь, и для нашего избавления зашел с неба, и утираемся Духа Святого, сделано Марии, и страшных человека, убежавших Отца за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похованы, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет справа Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и Бога даст кому-нибудь до конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки за Отца и Сына походит, якому разно за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял праз пророков. Веру в один святый католический и апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. На нашего Отца в небе, який
послал своего милованного Сына, как мы имели соправдное жильцо, вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за Христове Христос, как Украинское Юже просил для духовного отражения. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся за біскупов и пресвитеров, срок яких мы отзываем святого камня, как Христос несказанно помазал и свою власть. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся за детей, яких в этом году приняли первого святого камня, как я на них думаю зажить у ласці все свое життя. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся за тих, кого Бог дарує ласки правдивим, как по свою совесть Христом и молитву не настали правдивым нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся за тих, хто оплакує смерть своїх родних, как я наживу надії на зустрічу з ними і мир. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся о потребных ласках за все наши братья святого Франциска, яка смогли Бог творить усіх потребних ласках. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся о потребных ласках для всіх співпрацівників медицини і для тих, хто долучається до них у боротьбі з пандемією. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Молимся за нас, удельно погибли святой души, удел всемощной прочистости, помилуй нашу веру и ерость Христа, присутных во святейшей сакрамент. Тебе просим. Выслухай нас, Славі. Боже, мы дякуем Тебе за дар тела и крови Твоего одинородного Сына. Учини, просим, как мы досягнули вечного счастья в небесном благодарстве. Праз Христа, Пана нашего. Амінь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийняв офяру з рук Твоїх на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Просим Тебя, Пане наш Боже, одари Твой Костел єдністю і супокоєм, знаком яких з'являється грета офяра, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серця. узносимо
як Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пожадаў, каб навекі трывала памяць збавеннай ахвяры крыжа. І таму, калі спажываў з апосталамі апошнюю вячэру, табе аддаў сябе самога як беззаганнае ягнё, як дасканалую і мілую табе ахвяру праслаўлення. Гэтым вялікім сакраментам ты ўмацоўваеш і асвячаеш сваіх верных, каб увесь чалавечы род, які жыве на адной зямлі, веры і з'яднаны адной любоўю. Мы прыступаем да эўхарыстычнага стала, каб напоўненыя твоей ласкай маглі стаць падобнымі да Христа, які прабывае в небеснай славе. Таму неба і зямля спяваюць табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем цябе, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє стварэнне, бо праз Сына Твайго Пана нашага Езуса Христа, дзейсную моцаю Духа Святого, Ты ўсё оживляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму покорно молим Тебе, Пане, освяти моцою Духа Твоего в этой дары, які мы принесли Табе на ахвяру, как старый сеянный Христа, які нам наказал здійснять гэту таємницю. Бо Ён Твою нож, коли був видадений, узяв хлеб, і подяку Табе складаючи благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць цела моє, якое за вас будет вылито». Подобным чином по вечері узяв келих і подяку Табі складаючи благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового вечного заповеду, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою память». Гэта великая таямница веры. Пане, вспоминаючи звавши муку Твоего Сына, а так само Його цудовне воскресіння в небовшесті, і чакаючи Його другого прийстя, з подякою складаю Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым,
стали одним телом. Нехай он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрывать спадщину с избранниками Твоими, наперед святейшей Панной и Богородицей Марией, со святым Юзефом и Иоанником, со святыми апостолами Твоими и славными святыми, про заступки своих, Господи, на Твою, не спомню дорогу. Просим Тебе, Пани, нехай эта вера наша познания, принесущему человеку супокой и избавление. Будь ласкавый посылать верой и любовью костел Твой, який пелегримує на землі со слугою Твоим папом нашим Франтишком, бискупом нашим Тадеушем, бискупом Юрием, бискупом Александром, с ущими бискупами, ущим духовенством и ущим народом Тобою откуда. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласково зедай собой ущих, рассеянных по свете детей Твоих. Наших померлых братов и сестер, и ущих, кто власти Твой дошел за Твою свету, милостиво промил володарство Твое, где ими сподеемся быть, и образами с ими, завсюду радоваться Твоей хвале. Праз Христа, хвала наша, праз якого одорвай в свет, ущелякими добром. Раз Христа, с Христом Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, пусть обошена и хвала, разусея и вечная. Открывали Духа Святого, яки нас учинил детьми Божьими, кому осмеливаемся казалось. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюду вольны от греху, и закованы от всякого неспокою, чекали исполнение счастливой надежды и пресвизбавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и милость и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а не на веру костела Твоего. И будь ласкав, исходно с Твоей волей, одарить его спокойной верностью. Яки живешь и благодаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пан, нехай завсюду будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближним знак спокоя. Yeah.
Благослов люди покликані на вечеру Його. Пане, я не вартий, как Ты вошел ко мне, а я скажи кроткие слова, и будь я поздоровлена душа моя. Хто споживає тіло моє і п'є кров мою, триває во мені, і я в ній. 18. якое в сакраменте Твоего наисвятейшего тела и крови, на земле нам продышаешь, яки живешь и владаешь, на веки вечные. Поскольку ситуация такая, что можно так
якості у процесі, але дорога буде гразкой, так що буде відбуватися все наступним чином. Тепер відбудеться виставлення святейшого храму, отспеваем урочисто гимн телефона прославляем и отца будет благословен. Коробка 11. Amen.
и был заучен на крыже, присутствие святейших сокровищ. Дозволь нам жертвовать святой Божией крыницы, плоды вечного избавления через Христа.